Selamat malam. First, selamat to Semen Padang because the environment here on the stadium today was fantastic. Pertama-tama selamat kepada Semen Padang karena atmosfer di lapangan di stadion hari ini luar biasa. About the match, PSM Makassar make history. We never before on the history of PSM Makassar collect points playing away against Semen Padang. So we want to win, of course, but we catch 1 point. Ya, dan PSM membuat sejarah dan sebelumnya PSM tidak pernah mendapatkan poin di sini. Tentu saja kita ingin memenangkan pertandingan, tapi kita mengambil 1 poin dari pertandingan ini. I think was a match with good opportunities. We have many opportunities, especially on the second half. On the first half, I remember one opportunity of them that our goalkeeper make a good save after a lateral free kick, and our defender cut the ball, and on the second ball they shoot, and our goalkeeper defend. We have the situation that the VAR interview with making offside our goal. Also, we have Vitor Retten that shoot and the goalkeeper save. We have some many position ball, but the last pass we need to improve. Ya, dan saya kira pertandingan ini kita lihat banyak peluang, terutama di babak pertama. Dan saya ingat pada saat Semen Padang mempunyai peluang dimulai dari free kick menyamping mereka, dan salah satu pemain kita menyentuh bola dan diselamatkan. Setelah itu diselamatkan oleh penjaga kita, dan ada gol juga yang diintervensi oleh VAR. Dan saya kira kita melakukan banyak possession. And on the second half, we improve a lot. 10 corners, many chances, and we considered the goal in one transition, defensive transition. We speak about this situation. I remember on the final minutes, Adilson, one heading, one shoot outside, the shoot on the bar, Rizquieka, inside of the box, near of the line of goal, Daisuke shoot outside. And I'm happy with the team because they try to do the best. It was not easy game because many players come from injured, and many players get sick on these days. Some of them not play 100%, and it was not a easy match because opponent team play at home with a fantastic environment, with the supporters. That is the second help a lot on the duels. Also, how the situation, the referee always for the side of home, it's normal. But we need to improve our accuracy because we miss goals that after it's many games that consecutive we create the chances, but after we not score. But anyway, now is a head up and work for the next matches. And as I say, we must be positive. We collect 1 point in one place, in one stadium that in the history of PSM Makassar never collect points, always lose. Ya, dan saya kira di babak kedua kita melakukan peningkatan. Kita mendapatkan 10 corner, dan di babak kedua juga kita gol kemasukan kita datang dari transisi bertahan. Dan saya ingat dan transisi bertahan yang mana kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa transisi bertahan kita harus bagus. Setelah itu saya ingat beberapa peluang seperti heading dari Adilson dan shooting dari dia juga, dan peluang juga dari Rizquieka, Daisuke shooting keluar. Namun saya senang dengan hasil ini. Tentu saja kita ingin memenangkan pertandingan. Pemain-pemain tim memberikan yang terbaik, memberikan usaha terbaik mereka.
Pemain-pemain juga ada banyak pemain yang barusan pulih dari cedera dan tidak mudah untuk memainkan bertandang di sini dan melawan Semen Padang yang dibantu oleh supporter mereka bermain di kandang, dan di mana setiap keputusan wasit supporter juga membantu, dan saya kira untuk kedepannya kita perlu meningkatkan akurasi kita dan kita membuat banyak peluang namun tidak ada gol. Ini perlu kita tingkatkan, dan secara umum saya kira kita positif untuk hal ini. Kita tetap mengumpulkan atau mendapatkan 1 poin di sini, yang mana di pertandingan-pertandingan sebelumnya PSM tidak pernah menang di kandang Semen Padang. Primeiramente eu quero agradecer aos torcedores que vieram nos apoiar, aos torcedores que acompanharam a gente de Macassar. First of all, I want to say, terima kasih, thank you for the supporters that follow the game and support us on Makassar. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada supporter yang mengikuti pertandingan kita, menonton pertandingan kita, bahkan menonton kita di Makassar. Viemos com um objetivo bem definido, que era buscar a vitória, mas infelizmente não conseguimos. Mais um jogo onde criamos muitas situações, mas não conseguimos concretizar em gols. We come with a target to win, to make history. We create many chances, but we not finish these chances on goal, but we try our best. Ya, dan kita datang ke sini kita datang dengan target untuk menangkan pertandingan, untuk mengubah sejarah. Kita membuat banyak peluang, namun kita tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut. Mas como o Mister disse, temos que ser o máximo positivo, já pensar no próximo jogo, nos preparar, que vai ser mais um jogo difícil contra o Bornéu. But was a tough match. We must be positive. We collect 1 point. Now focus on next match, that is against Borneo. Ya, dan ini adalah pertandingan yang keras. Kita mengumpulkan 1 poin. Kita harus fokus. Kita harus positif dengan hasil ini. Sekarang tugas kita adalah untuk fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Borneo.